Libu-libong mamasadang tricycle king siyudad ng Angeles ing tinanggap cash aid iba't king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Meg antimo best practice king mabilog a rehiyon ing meging organisadong payout ning DSWD king siyudad ng Angeles. Personal yang binisita i Secretary Rex Gatchalian king distribution para king 1,724 a miyembro ng miyayaliwang Transport Operators and Drivers Association o TODA king siyudad. Kapag nasaning sa financial IT, ing mabawas, ing epekto, ing balaw sa pamagtas ning presyo ning petrolyo. Geway payout king meto nga air-conditioned facility bang siguraduhan na komportabli at ela malisangan reng benepisyaryo kabang manenaya. Pinuri ng Secretary Gatchalian ni Mayor John Lazatin uli ning mabilis at hassle-free a proseso ning pamagdake. Dinikdik ng Mayor John na ing tagumpening programa, resultane ning bayanihan. Pilatan dari Governor Lilian Nanay Pineda, Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. at ing national government. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.